triangle ya kuona magari zingine ili maya ni magana ma andu aria manahutio ni mitino ya barabara kuma iturine itiganite bururi-ini moganite mwena wa Sachagwan muthi wa kumaririkana kumana iria mairia managia riria makuruhanirio mitino-ini. Wonderful. Maithori na gwicokia kuingi gukioneka kuhumba mothio mao, aingi ao makiririkana kiria kiamahanikeire na kumatigana iria mairia megutura nacio ona thengia wa gukorwo magicokia ngatho amu matiorirwo ni mioyo yao. It is there that I suffered a spinal cord injury that left me paralyzed from my armpits down and left me with very minor movement of the hands. So it has affected me because I had my dreams to join the college. Yenye ilikuwa inafuata to 07 I was to join the college. Ndumiriri ya umuthi kirongorerio Matereba athii undu umwe na atwarithia bikibiki aria kuratuika nio mahutagio muno ni mitino kaigi ni undu wa kwa kurumira mawatho ma barabara. Accident inatokea just because of negligence ya madereva. How do you wanaleta accidents mingi? Na hakuna mahali wanakimbilia. Utakuta hata mtu anakimbia, ukimuliza ama ukikutana na mtu ambaye umeshika kwa kukimbia, anakwambia anakimbia hapa Nakuru. Inakuwa kitu cha kuhuzunisha na inasumbua sana wakati unapata watoto wachanga wa darasa la chekechea wamelala barabarani wamekufa. Unapata vijana wadogo, wasichana na wa kiume na wa kike, watoto wa kiume na wa kike wakiwa wamelala barabarani wamekufa. Munene wa borithi Joseph Boynet agitongoria anyiti itemi sekta-ini ya ukuui hari gutuma ndumiri kuri aria maratete iguru rigie gucokio kwa watho wa Michuki. Boynet akirwo makeni gutire hindi magateanirio ringi. Ugi uria ukinditwo ni murugamiri munene wa ruhonge rwa kuramata uigiriki barabara-ini Francis Meja. Safari hatutaki mchezo. Na ni kweli safari mchezo hatutaki. We must restore sanity on our highways and make it our way of life. Hatutalegeza kamba. Hii wiki jana ilikuwa mwanzo tu. Na wala haitaisha wiki moja ama wiki mbili. It will be part and parcel of our lives. Uge wa kiugiuka riri mugururio wa matatu iria itakinyaniri kirothiete na mbere thutha wa thirikari kugera minister ugiteri wa thini Fred Matiang'i kuga mugururio uyu ndurarugama nginyagia wigiriki ucokererie barabara-ini. Na ritajira ya kunyihia mitino mwena wa Sachagwan kuria makiri ma andu moritwo ni mioyo yao, munini wa gavana wa kaunti ya Nakuru Eric Korir ni ugite tabarĩrĩria irathie na mbere ya kwandarĩrwo barabara ĩyo itũra-inĩ riu ni guteithĩrĩria hanene hari kuhukia mitino handu hau. Gukiri uguo Akenya ni moritio gukorwo mari riitho ihinda-inĩ rĩrĩ twerekeire mambura-ini ma thiguku ya kirithimathi niguo gutigira mitino ndinahanika. Mugururio wa matatu ukioneka ari ikinya rimwe kuma kuri thirikari ria kuhukia mitino ĩyo. Adine Hakame TV Zizakama wa Mwagi.